ngene endlini uvese wena niyathandana nje kuphela naye nawe akuwenze njalo ubothe kuzokwenzeka yini lokho if kwenzeka ngoba ko right this is what udokotela but let me raise this thanda abantu wemali is more likely to get finished before and before and before thanda abantu wemali ke sokukhandela ukuthi abantu abawufunayo sizobona ukuthi bawu-order kushaya umhla ka-1 December sokhiphe njoba wena uzobubona le video sesiqalile ukubakhiphela abantu laba kade bewufuna uthanda abantu esithe if befuna ukuhlala ku front row they must book it now sibahambise ukuthi noma uyasishodela ngapha kwenzekani ngoba vese ngomhla 20 siyavala I'm not going to order amanye amafutha ngibe ngazi kahle ukuthi ezobenzana amafutha ngiyahamba mina ngemali ngoba ngihlalele imali engisho ukuthi ngizonika laba abathi badinga imali ngoba uthanda abantu precisely umuntu othi babudokotela ngeke ngayisebenzisa mina imithi kumina ingisiza kancane kancane valo ngasangisiza ngicabanga ukuthi uthanda abantu ke ungangisiza uthanda abantu uhlukileke uthanda abantu niwe option kunamafutha amancane angaka afika nothanda abantu amancane engithi washise nechakhulu washise ukhulume noma yini othi uyifuna ukhulume noma yini othi uyifuna uthanda abantu ke loyo uthanda abantu ke lo sikuna ngo2700 rand 110 rand ukuthi sikwazi usiposela yeah yabona la nje wasinilapha nje sizinyanga ngizofuna umuntu oda oyazi into ayifunayo ozothi babudokotela I do have 50,000 idingaka I do have 50,000 uset kunendoda ongangivusela yona of wealth the demon of wealth kunemkhathi othi ungena kona uphume nezinto unomkhathi othi ungena kona uphume nezinto wena umuzitshela nje uwedwa umuzitshela kahle umuntu umelale nemfene uzala imfene noma uzala umuntu do you know ukuthi uzalani uzala idemoni umuntu olala nengulube umuntu olala nengulube akazali ingulube akazali umuntu uzala idemoni kuthiwa upiyano umuntu olale nengulube uzala ingulube yini uzala umuntu yini cha uzala idemoni ekuthiwa upiyano elinamafutha amhlophe ingulube leyana izalwa umuntu is a top secret kunenye eyakhiwayo umuntu olala nenja azale idemoni ngekutshela ukuthi yini uzophatheka kambe ngoba lento uyayazi uhlezi uyisenza njalo